Dobar dan, izvolite. Dobar dan, gospođo. Možete mi molim vas baciti tarot u vezi ovog svjetskog prvenstva u rukometu u Kataru? Kako ćemo igrati ovu prvu tekmu protiv Austrije? Ajde mi se skoncentrirajte na to. Ja miješam karte i prekinite me sa stop. Dobro. Stop. Dijelim karte na 3 kupa, koji kup želite? Kup Radivoja Korđa, zezam se. Dajte mi desni. Mi ćemo tu pobijedit. Pobjedit? Slušajte, još jedno ovako kratko pitanjce. Recite. Kako će igrati Džomba? Prekinite me sa stop. Može. Budite spremni. Stop. Prvi, drugi ili treći? Dajte mi sad treći. Igrat će dobro, mogu vam reći. Otvorena mi karta đavla, koja je inače vrlo pozitivna. Znači vražije će igrat. Vražije će igrat. Meni je bitno da će Džomba dobro igrat. Onda će on bi mogao i biti igrač utakmice, jel da? Mogu bi, jer mi se velim, otvorila mi se prva karta đavla, znači igrat će stvarno onako, baš djavolski, onako da će se čovjek, jel? Džomba komela bomba. Kate, da ste mi bliže, sad bi vas u čelu poljubio.